okobusiramu kwiha entuma yitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam eruga obuyarugire Makka kuza Madina emyaka egyo niwe yatandikire kubara mpaka eriizooba. So omwezi gwa Ramadhani kwikombero 10 ebya muheru ebya Ramadhani nitukisimira Mukama konka nawe nkabikiriza oburungi obutwasanga mu Ramadhani yaba nehwaho nturura obusasi munonga abo kugira ngu Ramadhani no kwezi okuyizira ebintu ebirungi byonka shaharu mubaraka no kwezi okuyizira emigisa kurgo wa Ruhanga okusasira kwa Ruhanga kandi ntumanyaje ngu sheitani ninga sitani ne abakomere ahanzegere hati kituyambaho guma ntukora emirimo ninga okusinza Mukama Ruhanga witu tutine kikuteganisa kyona konka twahikombiro 10 ebikuhererukayo embeera nzigenda nizihindukamu kandi nitwe nk'abantu abikirize abashazire okwikiriza tukikiriza Mukama Ruhanga omwe wenka nk'abasiramu twasiba ko kwezo kwa Ramadhani tukasebiro 21 ninga ebiro 20 tukasigaza ebiro 9 ninga ebiro 10 twine kuchebariza Mukama Ruhanga konka nabwe twine kongeramo amaani munonga ebiro byasigarayo nibice munonga ebiro 10 tibishika erizobe 21 kimanyisa hasigara ebiro 9 ninga 8 okuhezo kwezo kwa Ramadhani konka ko Muhammad Ruhanga ko yatugambira mu Qur'an ayyama ma'dudat ebiro ebya Ramadhani nibice munonga nibyo kubari 10 2 21 paka 30 kuza koroti ngubyaho akubani mukatu tulije kutandika kwezi okusiba kwa Ramadhani tukatandika olwa 5 weeks ibiri nkenyuma konkate erizoba naza kushanga twasigaze biro bice munonga Ramadhani kujihendera. So itwe nkabikiriza ombaka ninga entuma yitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ruhango yatumire kutuletera obusiramu obu akatushomesa kandi yoke nyini yabikora niwe yabanze kubikora akatoreka ngo ekintu bachikora bati so akatoreka ngumazima Ramadhani yasya ebiro 2 tukabura ebiro 10 ninga ebiro 9 Ramadhani kwaho akana ayongera mamanyi wenkawe akana ayongera mamano mukusara omukusaddaka ayongera mamani omukwemerera kiro kusara eswaleze kiro eza sunna nka salatu tarawehe salatu tahajjudi akana ayongera mamani mingi munonga ngakokoro kubasa kureba omuntu twatulyo omisinde yo kwiruka twantwiruka emirundi nki 12 abirukireho nimbimanya konka twaza kushika muheru oriya kwa serefrembe agira ngo mwasigaza yo murundu gumwe noreba abantu bayongera mu speed kandi obo banbiruka mpora so na hati ni twabasiramu twahikombere ebe bikuhereruka 10 ebya Ramadhani tushemerere kubanka abantu abakwiruka empaka ezo kwetorora kishahi obane mirundi 25 ninga ne mirundi 12 twine konjera mamani mingi munonga aho kuba tuba tulifika aha muheru tubabahanguzi abasingura empakezo. So ombaka sallallahu alaihi wasallam nko yatwegise yagira ngo mwahikombero ebikuhererukayo amanyi mugongeremu akuba Ruhanga emirimo yona najibara muheru akatugambira mu hadithi sallallahu alaihi wasallam yagira ku innamal a'malu bil hawatin emirimo yona nebaribwa aha muheru. So aha muheru insha Allah ta'ala twaza kuhika kiro sha Idi al-Adha noza kushanga abantu Idi al-Fitri noza kushanga abantu bona marika niziza nizobakwasa empapura zabo mwahika abahanguzi mwasinga ahabo kuhezaho mwezi gwa Ramadhani mwasara mwasiba Qur'ani mwagisoma okusaddaka mwasaddaka okusibura abantu mwakikora ebyo byona tuba tubikozero mwezi kwa Ramadhani Ruhanga naza kubibara hari ya muheru konka nkiza kuba kibi munonga kusanga omusiramu ebiro byaza kuhika ngo bya habura ebiro
bishatu ninga bibiri sanga omuntu n'okusaala eswala ezajjama takiiza omu muzigiti kandi owe omubiri 10 ebi oyirewo kugira ngu tuyina kwongeramu amaani harimu ekiro ekyamaani ekibakweta Laylatul Qadr ruhanga eki yatugambireho mu Qur'ani بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر omusuurejo mukama ruhanga katoleka ngu akagitandika rukutoleka ekyekitabo Qur'an ekitukusoma nk'abasiraamu ekitukuyitirizamu nk'abasiraamu ruhanga katugambira niryali obuyakyuleesera hansi obuyakitutumira owa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirukurabira omuri Jibril alayhi salatu wassalam so ruhanga tandika rukutoleka agira ngo inna anzalnahu fi laylatul qadr mazima ekitabo Qur'an ekimukusoma ekimukuyitirizamu nk'abasiraamu nkakisuumya omukiro ekya Laylatul Qadr ekiro ekirimu ekyamaani yabuuza ngu wama adraka ma Laylatul Qadr nikyo kikuza kukumanyisa ekiro ekyo noza kumanyira ki so yatolekanga ekyekiro kiri omukwezo kwa Ramadhani ombiro 10 ebikuhererukayo entuma yitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhanga kayamanyisa ekiro ekyo ekya Laylatul Qadr nikiza kubaho ryali ombiro 10 ebikuhererukayo konka kuyashira mu muzikiti yasanga abasiraamu bino obutiikirizana bariyo ne batongana ne bagamba ebina nebi kuyagezereho kugira ngu abayambe ayiyeho obutiikirizana hagati yabo ekiro ekyo yakyebwa so kuyagire kuheza kusolovinga conflicts ezo kuzagambira abasiraamu ekiro yagira ngu naba ruhanga yamanyise ekiro ekya Laylatul Qadr nikiza kubaho ryali omukwezo kwa Ramadhan konka abo kugira nizaha kuza kubayambaho aba batahiritu abandi bariyo ne batongana ekiro ekyo nakyebwa hati tinkikizuka so haba henshonga abo ekyo ruhanga akamuretera kwebwe ekiro ekyo so ntugira ngu ombirebi entuma yitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhanga akamugenda yamoreka ayitula argumentu rondere ekiro ekyo yagira mu kirondero mu kiro ekyabiri na kimwe ekiturugire mu nyumwazo 23 25 27 ninga 29 ebyo nibyo biro byatugambira kumantu ntutegerezamu ekiro ekya Laylatul Qadr so omusiraamu weena wano yenda ku ekiro ekyo kikushangeho kikusanga olyo nosaba kikusanga olyo nosara olyo nosoma Qur'ani nokora ibadi ezentaniso so ntuza kukirebera mu biro ebiri 10 ebikuhererukayo konka woti mu kiro kiro embiro ebi byoni 10 okagumana oyimuke kiro osara osoma Qur'ani okore emirimo yone emirungi marika ruhanga zarugambaho omusuurejo eziyagire ngu tanazzalul malaika ba marika bona ni bashuma biza ahansi ahigurere kubanza erere turuho baeza kushuma bona kanti bakushuma bonka waruhu fiha nibizana malaika Jibrilu ninga malaika Jibrilu outukumanya ngunwe kamanda wa ba marika bona ruhango yabere natuma kureta Qur'ani eje so nibagirango omukirece kya Laylatul Qadr ba malaika bona nibashuma bebembirwe malaikatul Jibril alayhi salatu wassalam so baeza kuhikaha bakushanga olyo nosara olyo nosoma Qur'ani olyo nosadaka olyo nokora emirimo emirungi bagaruka yo ruhanga bamugira ngu twashanga omwiru wawe nankogu aliyo nasara aliyo nasoma Qur'ani ruhanga gira ngu nkabagambira obuna abajizire ngu ninza kutonde ekitonde kibakweta omuntu ruhanga kagira mu Qur'ani nti inni ja'ilu fil ardi khalifa akagambira ba marika ngu ninza kutonda ekitonde kindateeko omunsi ekikweta omuntu ba marika bamugira ngu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima noza kuteeko omunsi omuntu ali kuza kusiisa
akole ebintu ebibi byona ahike n'okwata eshagama okuyita abantu Ruhanga yabagira bamalayika nguti inni a'lamu ma la ta'lamun amazima nyowe nimanya emwe ebyo mutakumanya so bizo mu kiro kya Lailatul Qadr ombirebe binagambaho 21 23 25 27 29 bahika bakakushanga olyo nokora ibada yona nibagaruza ya mahuro wa Ruhanga bagira ngo ekyo batugambire twakireba twasanga omwiru wawe nanka Abdul Qadir twamusanga muzitariyo nasara twamusanga emerire ariyo nasara twasanga Fatuma ariyo nasoma Qur'an nabandi bona so ejo report neberi nungi munonga wa Mukama Ruhanga so nchimanyisa Ruhanga yaza kuhereza empeera ezikukira ezomuntu ezarukutungo mu myaka 83 akuba emyaka Ruhanga yagambira mu Qur'an nti khairu min alf shahr ekirecho kimwe nikisinga ninga nkiza emyaka amezi 10 ata amezi 10 waza gahinduka gateko mu myaka neberi emyaka 83 so emyaka 83 abarukutureba aharutimbe rwa TV West nohori inobuhame ngunaza kwise emyaka 83 tarono omaine garanti ejo ninza kwise emyaka 83 konka Ruhanga yakoreka kora ibada emwe omushiro ekya Lailatul Qadr nkuhereza empeera ezikwingana nyinga zikukiza ezo muntu ezarukukorera ibada yakorera mu myaka 83 so twena ntumanya ngo Ruhanga akatumira entumaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatoreka ngu abantu ba umma yeyeje abo murembo go kuturumu nibaza kuhangara omunsi omu ahagati y'emyaka nkaaga na nshanju kunkana oreba ngo Ruhanga nakoreka wakora ibada emwe yonka omukiro kya Lailatul Qadr nakuhereza empeera ezirukukira ogwo muntu wakora ibada nkeje yenyine wakora emyaka 83 kunkiwe nobodo ogikozira mu kiro kimwe kyonka tizo baryona wabura no mu kiro kimwe kyonka so kyamanyisa abebitiinisa bakutureba TV West twine kutama amaani ebebire byasigarayo abantu mutema amaani mingi munonga Lailatul Qadr tuleme kugirindo mbirebe bina etwagambaho byonka kwiyaho tukore ibada omubiro byone byasigarayo 10 nko kuyabire nashukora entuma yitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akana ayimuke kiro ayimusana abantu ba family omuchara abana bona bagira ngo muyimuke tusali muyimuke tusome Qur'an so hata niitwe twine kuratira entuma yitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam okiyabire na kora obusiramu okiyabire na tusomesa ebiya tusomise ngutubikore tubiteko mu nkora tubone kwikowa Mukama Ruhanga tuli abantu abasima ekindi kuza kuhereruka nacho insha Allah taala takuzo obiro bweswala burihi kwika ngo okwezi kwaza kwika muheru konkara abantu abakuza kutandika kuhama amani eswala tarawih tibakigisara Qur'ani tibakigisoma okusaddaka bahindura tibakisaddaka kandi obo turihihi kwika muheru Ruhanga hari ari kwenda henyini kutuhereza empeera ez'abantu abasibire ez'abantu abakozere ibada omukwezi okwo kwa Ramadhan so Allah subhanahu wa ta'ala natujira mu Qur'ani omusuratul Asr adirangu wala asr Ruhanga karahira akana arahira yarahira obire yarahira mwaka yarahira okwezi ninga season yagira ngo mu season yejo ningo mwaka ogwo ningo mukwezi okwe innal insana la fi khusr abantu nibaza kuba bali bakora rose abantu nibaza kukora emirimo batakutungamu nibaza kukora emirimo mingi konka batakutungamu mpeera ninga batakutungamu okusasurwa yagira ngo illa alladhina amanu okwiyaho ababe abikiriza ababarashaba bakikiriza wa amilu salihati bakorana n'emirimo Ruhanga yari kwikiriza emirimo ehishire Ruhanga yari kukunda hati turiyo mbwire ninga turiyo mu season eya Ramadhani erimu kutunga empeera nyingi munonga
konkano oza kushanga abantu abamwe tukiri omutulo abantu abamwe ntubyama mpako mukasheshe taroho kwimuka okasara taroho kwimuka okalya daaku era ngu nyiwe ninza kulira kimwe daaku yanje mbyame ebirungi nibiza kukurabaho byamere entuma yitu sallallahu alaihi wasallam kwarabe wakana ayemerera mbere 10 ebikwereruka ebya Ramadhani ayemerera ebiri 10 byona arukusara ayemerera amaguru gazimba eshagama yekwata wena atutuka konkaryo nasara arukukora ebyo byona ruhanga kamusasira byona ebyabandize nabikuzo mu misho kandi itwa abantu abatakumanya obanejjana ntuza kugitaha noguma ntusiba ntugisaba ntusaba ruhanga tuhereze jana tutinwe buhame ngo tuza kugitunga konkori yawe ruhanga kajimarganisa kiryansi achurire akana akora ibada oshangu aine nkebibi ebyakozire bikwingana n'orusozi konkati itwa bine bintu ebitukora ebitusiba ntukora ruhanga tusiba ntumushobya tukore ebintu ebyatarukwikiriza ebyatarukwenda konkoshanga kandi twe ntubyama ebiri 10 ebyo sanga omuntu nagona abyama mpako mukasheshe abikiriza bakutureba TV West nimbashaba Ramadhani eji tugikozese omugisogo ruhango gyatuhereza tugukozesa akuba tukuza twine buhame bona obo kugira ngo tuza kwika mwaka ogurukwiza tusiba Ramadhani yo mwaka ogurukwiza ogwabere 2026 so twine kukozesa chance eji eyitwine hati nkabikiriza abakumanya ngo ruhanga nabana atureba byone biturukora kanaza kutushashura ruhanga takubasa kubura kutushashura yaheza kutugambira ngo musibe nabagira ngo musibe tukasiba akabura kutuhereza empera zitu konke empera ezo naza kuzituhereza muheru yarebe emirimo yitu yitwakora kurabe mu mazima twagiboneza so ebirebe 10 ebitwine nibyo biro ebyo kuboneza ekisibo kitu harimo kubera harimo kuguma ntuhereza zakatul fitr ombirebe 10 ebikuhererukayo nimbashaba abasalamu mwena abasibire enshongeji netkwataho twena orukumanya wena ngosibire Ramadhani eje y'omwaka ogwo konkano manyangu tori omuntu ahikirira ari kubasa kukora ebintu bikahikirira igana arigana arumo obuntu buke obugenzerere burabamo mu Ramadhani yito mu kusiba kwitu abantu musibe mbere mugambura batahi banu abantu mbire ni mubiha kandi musibire tutwire ntugambe bigambe biti ebitakwikirizwa abantu twire nturukiriza music omukisibo abantu gambe bishuba tugambura batahi bitu ezo zona nenso bisubire ntukoro mu Ramadhani ninga tukoziro mbiro 20 eberabireho so chance yitwine nebiri 10 ebikuhereruka ebya Ramadhani twine kugena ntebekanisa na nokukora enshobi zona ezitukoziro mbiro 20 tandika kuzisemeza ninga kuziboneza tusimureho na nokuhereza zakatul fitr eje tukuhereza mukama ruhanga katugira ngo tugihereze abantu abatine abakutunga akantu akatakubaheza abitu kugira ngo nibatunga kike ekitakubaheza ati wakwata zakatul fitr kilo 2 necweka ezo muchere iwo muntu omukazihereza ninga kiri 2 necweka ezo buhunga ezo engano ningeze bitoche ukazihereza omuntu ruhanga nagenda aboneze kisibo cyawe ziri enshobe zo koziro mu Ramadhani ruhanga nagenda nazoneza mpora so omuntu ayina akagisa akokusibe biri 10 byahereruka ibyo mu Ramadhani bikwererukayo oyine kosa kagisaka ruhanga chikwira magara orebuke ngo wahiko mu maso ga ruhanga ekisibo cyawe akikiriza twena nshaba mukama ruhanga ayikirize okusiba kwitu na nokusara kwitu na nokusadaka kwitu okutubire ntukoro mu Ramadhani na nemirimo yone mirunje twakoro mu Ramadhani yo mwaka ogu ogwa 10,486 so abasiramu abakutuleba TV West ninshaba mukama ruhanga akise kiro cha muhere cha Ramadhani tusare idi twena tushemerirwe kandi tushabe mukama ruhanga atubase kwika mwaka ogurukwiza tubone kusiba Ramadhani ndijo
eyo mwaka okukwiza kuba tukumanya ntuza kumara bwire ki omunsomo nebyo nsaba Mukama Ruhanga ayikirize kandi na batahi bitu aba TV West abakuterezo mu gisogo kubantu shomesa abantu bitu edini yabo saba Mukama Ruhanga nabo abaherezo businje akumena n'ihangari tuliona kutwaraza hamwe na nabantu bitu na government yitu enungi Mukama Ruhanga nsaba jikume kandi ayongere kujihabura no kuhabura Mukama witu mwebembezi owihangeri Ruhanga ayongere kumuhabura na no kumuhoreka umuhano gushikire agume natware ensi ya Uganda enungi omisho wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yagaruka yakuretera ekitereke kya Idi omukwezi kw'ekisibo kwa Ramadan guma TV West rero kaswida yahize okuterwa oyohereze message oyohereze eshahe yatererwamu ebiro n'amazina gawe amikutu yitu ya Facebook Twitter ninga X na WhatsApp yitu owase kutaha omukazano ekitereke kya Idi kirumu enkoko soda engano omuceri buto ebirungo n'ebindi bingi by'okukozesa kwenda ngo oshemerwe n'eka yawe Idi omusinguzi naza kutunga na Quran eriyo muri Nyankore ebi byona bishagicirwe Fresco Supermarket eruguze ebintu by'omurembe byo kwejunisa mu maka otiriho n'ebyo mu kisibo na Idi omurimbarra na Naume Enterprises abaruguze emyenda mirungi nka satin chiffon cotton lining siyetize kinyankore emishanana gomesi ebitambi neby'abasiramu TV West nendeza abasiramu mwena ekisibo kirungi no kushikaje aha Idi TV West nehinda. Amazina ndi Claire Mirembe nembizusya ebyo kumo byonjo na mnonga obwo kutandikira omukanwa nibintu ki ebitusheme kuratira twaba netuyonja akanwa okukakuma twine kweza mino ekice emirundi ebiri omuzo nobasa no kweza buri kweza kurya na brush hamwe no mbazigwa mino ogushyikire waba noyeza mino kwata brush n'urugahiguru n'ugaruka hasi nemba zona n'ururimi hariho no buntu bukozirwe kusika kandi ukihaho no burufa bwona toyine kuba no gambo mbantu abantu bakakwehara ahabwa kanwa kawe kumira kubi obuyonjo bwo muntu wena nibutandikira mu kanwa yonja kanwa kawe abantu bareke kweshanya nimbije cyangwa kanwa kawe nikukwetegereza kwawe. Igana katwengezibire Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi ariko zururimi rwawe okutungura no kucyamura abantu okurabira mu programs zitare zimwe na zimwe eyina makuru music nungi obuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijoranyisa Radio West omaliso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatkwatira Radio West aho rihona mbarara igana katwengezibire kabare 94 akatwengezishatu Masaka igana mukaga katwengezmukaga Kampala 95 akatwengezibiri Fort Poto 91 akatwengezinote Radio West gambambre omupira gwine Sheikh Kaburure nagweza Sheikh Ibrahim Byumuhanje mbaronda Haji Isa Tindiebwa Bobs no mpira naguha bisinsino nagweza Kabagambe Ivan wakagwe nagwachira egoro amazina niraka Sheikh Kasim Kamugisha member executive Uganda Muslim Supreme Council ndenda kweta abantu mwena okuruga muri Ankole Kigezi abasiramu n'abatali basiramu hamupira oguraze kubagure hagati ya Radio West TV West bari kuzana hamwe n'abasiramu bitu muri Kigezi Kabale district omukishaha cha Kishamaza echa Kabale main stadium Idi mpango erigaberi hamuzigiti gwashirigime habwo kubenyama ezesherekere mu muceri ziraze kuba ziro mu bwinji twamara kurugeze onyama zesherekere mu muceri mwije muhagire umupira go kubanza hagati y'abasiramu TV West na staff ya Radio West n'abandi bona oguraze kuba guri live
ahambeho za TV West ija umupira gote buliro ahabwo kuba oguno mugisha ogutakabagaho omuri Kigezi kayo no muri Ankole. TV West na Radio West twatanitse n'abasalamu bakabare twakuretera umupira rugogoma umupira ugo nigwisha kuba guriya shakisha amaza echa kabare ahagato mu tawuni ahizobe rya idi kandi nigwisha kwereka butuno ahambeho za TV West. Obujurizi ebyembabazi enkora birungi tugambira omuntu owakolera kintu echo tariyebwa magaraga bugona yejunise namba yitu ya WhatsApp noti mushanju mukagi 2 98 82 nkaga 2 otebeze echi yakukolire derensiyone manye kuno muntu w'umutano rero tumusime hamwe program tumusime aha TV West nehinda. Oye necho urukwenda kumanya ahabikwatirine n'obuhinji n'oburisa abarebi ba TV West koro ryo munyeto no kitandika no tunga kasente kawe kaki reka tukako nehinda 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 nehinda. سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبيبتي نساء twalomu kisoko kwebaza Ruhanga Allah tabarak wa taala okutubasa ningo kusa okuhika omunaku 10 za muhero mu mwezi wa Ramadan. Tuzikira abantu bingi kurugobo twatandikira Ramadan tukazika abantu bingi Allah tabarak wa taala taraba base kuhika omunakwezi konko kuhika omunakwezi tokugira ngo tuyina mani ninga tuli special misoga Ruhanga okuhika omunakwezi tukifurire tukina magara nabo kugira ngo Allah tabaraka wa taala takashazire Mungu atutware. Ruhanga Allah tabaraka wa taala yashara mukutwara tokubasa na kunywa ekikopo kya mizo munsi riziki yawe yehuiremu konkati riziki yawe yekirumu abantu bakwigita ngo bakwiyeho tibakabasa abantu bakwetera nangu bakwisiwa kabi tikikabasika nabwo ekyo ntwebaza Ruhanga abwo mu gisogu okuhika omunaku 10 za muheru zo kwezi kwa Ramadan. Enaku ezi zirimu ebirungi byingi twaza kubigambaho tebikahwayo. Harimu ebirungi byingi omwanadamu byakwenda ngwa abimanya bicenge agume namanya ngo mu kwezi okwo kwa Ramadan omuntu tushemerere kuba nazaniramu ninga nakoreramu bugayavu. Omunaku ezi 10 Allah tabaraka wa taala akiza yatugambira mu Qur'ani ekitinisa suratu al-Qadr, sura mbajeta suratu al-Qadr. Aho Ruhanga yagambire ngu inna anzalnahu fi laylatil qadr. Qur'ani je mukureba abantu mbashomayo mukureba ntushoma abasiramu ejo Qur'ani Ruhanga akajihereza Jibril ajihereze Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omunaku 10 ayejo inna anzalnahu fi laylatul qadr. Ruhanga nagira ngu Qur'ani tukajihereza Jibril ajihereze Muhammad omunaku 10 konkari mechiro kimwe ari mechire kimwe cyo musirama ashemerere kubana amanye bikukwataho Qur'ani ejo Ruhanga kagiririzinga yagihereza Jibril ajihereze Muhammad omukiro kya Lailatul Qadr. Lailatul Qadr nenchi Ruhanga natugira ngu Lailatul Qadr khairum min alf shahri. Lailatul Qadr ekirecho ni kikira amezi 10. Amezi 10 amezi ago 10 emezi ejo 10 oleba nke mingi konkati kiro kimwe muntu yachemerera na kiro muntu tuireho amezi 10 ebirungi na ibada byakoriremo nebiki ogwo kwimuka kiro Lailatul Qadr na kirogwa angira amezi 10 akora ibada ze. Ati mbokureba ateki kiro abasiramu nicho kureba abandi mbararo mu mizigiti abandi tarawe baza kusala tarawe mbagumayo abandi cyo kureba batandikira kwa sadaka bakore imimo mingi nabo kugira ngo bari ombete benkanisa ubo Ruhanga kabashobosa kuba ekekiro bakiteba nabo eche bakuturikiza abenga bakutureba ntwebaza Ruhanga bo kugira ngo itwa tuherezo mu kisha twarabo kubanza echo tukutebereza echo tubire turinzire echo cyanyamaze kire cyo rwakana echo kiro nicho Muhammad sallallahu alaihi wasallama akatugira ngo turinde umubirevyo
20, 21 n'ebindi bikweyongerayo konka ate bye biro tokubasa kubiteeba byono murundi gumu ate kyo wa kumpurikiriza nga kundeeba TV West ekyo ine kora no kuba noyimuka buli zoba omunakwezi 10 osala utakalire daku gumano sala lwa kusala yula ibiri ningi shatu ningi na nsali ibiri ekyamanu kya sala aza wamara kusala utakebwa kushaba abo kubato kushaba oku lwangana atijirangu id'uni astajib lakum munshabe ninza kubahereza byo mukunshaba lwanga tomoro nkitwe lwanga takaru abantu kumushaba washaba ruhanga na ura yashemererwa konkati washaba omuntu wena alibangu wamuteganisa ebizina waine ebizibu byeye konkati washaba ruhanga buri zoba nabaro kuhereza abo kuba niwe yakuhangire aine kureberera mu mbera zone nurecha bakutureba tuteke mamani omunakwezi 10 ntuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatujirangu mu hadithi emwe na tujirangu kana yajitahidu akana tamamani munonga mu ibada zeye za kwa kulyo kusiba kwa kulyo kusadaka kana kole milimo mingi omunakwezi 10 za muhero omwezi wa Ramadhani so mwine kutamamani mwimuke mushome Qur'ani mukweteka no kwaiza katul fitiri mbwenu Ramadhani tulya kugisibura munakwezi nokusigara tulya kora ibade zisigire muna munongo munakwezi Yesu awubire na doji ngeswala garuka sale wabire na takusiba atandika sibe wabira ina mazambigeye byakora takwenda kugarukayo waruhanga ngo amusabe okusasibwa ruhanga musasire ejiniyo obo akaniko kire ogarukeyo oze kusaba okusasibwa ruhanga Allah tabaraka wa taala na tujiro mu Qur'an wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah umuntu wena okore chibi chona yanyaga sente yakora kinkebi ko mukubimanya yakore chibi chona thumma yastaghfirillah yachimangu nakore chibi yagarukayo yamanyangu yakore chibi yasaba kushashibwa wa ruhanga yajidillaha ghafura rahima naza kushanga ruhanga ruho naza kumusasira ebibyeyi nabwe ebyo nimbashabangu tutemamanu munakwezi zakatul fitiri tujironde nayo tujihereze twimuke hekiro ruhanga tukamanya nabasa kutusasira atumarira ebyetago byitu ebyo tuyine amazina nasigara Muhammadi Ismaili Magezi barakallahu fikum nje kampa myungu waje kunda yatambula kwa munonga mazime china yigamwe rizoba no kureba nkandi twine kufayo munonga wabwe twiro lyo mugara ekisibo kyono lyo mugara otakusimuka onye kiro okusala ebirebi 10 mazima fayo munonga otakabyama Yesu asiro kubyama shava aho kwa twine bizibu ebiri kutushasha so mazima rebe kangu wabyama okache shaba kingi wimukanye kiro okashara okashaba okarebanga Allah subhanahu wa ta'ala mazima yabasa kwakira esala zawe bitu twaturi aha amuzigitigwa Kakoba ningashi Masjid Nur omuri Kakoba aha omukibuga ningashi omurembo mbara kandi nabanyinemu Sheikh Elias Idrisa Imam w'omuzigiti ogu hamwe na Muhammad Ismail mwabihurire bigambo byabo birungi munonga so twaza kubendeza iftari enungi hanasigandi hawasali Musa kandi abonu bonanyine erizoba aha muzigiti gwa Masjid Nur omuri Kakoba
so twaza kubendeza iftari nungi wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah.